Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I drugi neće da ostanu u Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su u očima jugoslovenskih naroda, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, muslimana, jednostavno omrzli u očima Evrope i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, jer Karadžić je samo izraz jednog načina, mišljenja, jednog pristupa, mi smo se sve nadali i nadamo se i dalje da će proraditi, da se naša nada, da će srpski narod doći do svoje demokratske tradicije, da će srpski narod otkriti one zalihe demokratske tradicije koje imaju, koje ga odlikuju, po kome je bio poznat u svijetu. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog naroda. I ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju, muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Sa zauzimanjem Srebrenice, vladika Vasilije započeo je u julu 1995. godine. Prvo je Ratko Mladić izdao naređenje. Potom je Miodrag Živanović ušao u Srebrenicu i onda otišao na ispovijest drugu Pavlu. Ja sam prošao asfaltnim putem Jadar, Kožlje, Rajine, Petriča. Ugledao sam minaret do nebesa, mislim da je već jutros on poravnat, trebao je biti do jutros. Vladika je potom uzeo čašu i riječ. Ja želim da čestitam gospodinu generalu i preko vas, hrabroj srpskoj vojsci, vojnicima i vojskovođama, tim novim našim odbolićima, koji su u svakoj prilici spremni steći i put poteći i na strašnom mjestu opstojati u odbranih vječnih ideala vjere naše pravoslavne, imena Srbinog i otadžbine, koji hrabro nose krš časni da bi dobili slobodu zlatnu, da im izrazite moju zahvalnost što su staru srpsku Uroševu prestonicu oslobodili od nekrsta i od križa, i budite sigurni da nije bez razloga što i Hrvati kukaju što Srebrenica postaje ponovo srpska. Tog 13. jula mnogi su kukali. U Kravicama je ubijeno 1200 Bošnjaka. Mrtvih muslimanskih vojnika. Žene i djeca su deportovani prema Kladnju. No vladika je i dalje tražio krv i osvetu. Krv vapije za osvetom. Sveteći se srpski narod rušio je najmoćnije imperije. I evo dočekujemo radosne dane, polako približavajući se onome trenutku kada će se ponovo poslije Kosovske bitke ujediniti i vaspostaviti srpska država. Potom je Kačavenda iznio planove za budućnost. Bože daj da mi braće Grcima uzvratimo, da oslobode Kipar od Turaka, da oslobode Konstantinopolis, da Konstantinopolis bude ponovo onaj centar, ona žiža pravoslavne duhovnosti. Poslije govora iz Zdravice, Vasilije vladika Kačavenda otišao je na pravoslavno produhovljavanje u Vlaseničku crkvu. Našem narodu Bog se je približio, a nebo je postalo kao nikada bliže nego sada. Mi osjećamo da je Bog sa nama. Mi osjećamo da Božja ruka vodi nas, jer zar nije čudo Božje, braćo i sestre, da poslije tolikih žrtava samo oko Srebrenice, stare srpske prestonice, Uroša nejakoga, zar nije čudo i milost Božja da evo za 3 dana oslobode hrabri srpski borci
srpsku zemlju okupirani od Osmanlija, da tamo gdje je časni krst sijao, postavili su ruglo polumjeseca. Ruglo polumjeseca ubrzo je srušeno. Srebrenica je ostala pusta, a potočari postali puni. I zato vas molim, ustrajte u borbi. I bez rata i granata ja bi ti umrli. A naš Enver, naš Stajko je živ do kijametskog dana. Istorija će zapisati da vi spadate u najveće borce svijeta. Najpoštenije borce. Vrijeme je kad se gine, braćo. Vrijeme je kad, evo i ovog momenta dok mi stojimo ovdje, može granata da padne. Čuvajte obraz, nemojte svoje ruke kaljati, je valja doći u Kabul. Neka vam je uvijek na umu prva zapovijest koju je dao poslanik. Žene, djecu, starce, sveštena lica, bogomolje ne dirajte. Ali njegov vojnika, ono koji puca, ubijaj ga gdje god stigneš, istiraj ga odakle on tebe istirao, kaže Kur'an. Vaktuluhum hajsu stakiftumuhum, gdje god ih stignete ubiti. Što se tiče crkvi može da ostane, nama ne smeta, od džami ćemo ko bude napraviti drugu. Od početka sam govorio da vojska Bosne i Hercegovine mora biti vojska svih naroda i narodnosti. I da u toj armiji Bosne i Hercegovine budu svi ljudi koji misle dobro ovoj Bosni i Hercegovini.